Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Ste že slišali, da obstajajo tiste možnosti v zobozdravstvu, da pri posegih, pri določenih posegih enostavno dobite infuzijo, lepo na nek način odspite v tem času in se potem samo zbudite. Pa boste rekli, ja, super, fajn, ne, greš čez strah in vse, ampak sama infuzija scuza človeka, mu lahko škodi. Naj vam povem, da bomo danes govorili o naslednjem koraku, ki se je že zgodil v zobozdravstvu, in sicer o posebnem podpornem infuzijskem delu, ki človeka ne samo podpre pri samem celjenju, ampak pri regeneraciji celotnega telesa v zobozdravstvenih posegih. Tako napredna v Sloveniji pravzaprav ni nobena ordinacija, veliko Slovencev pa obiskuje dr. Trampuša v njegovem dentalnem spaju, je ustanovitelj tega koncepta dentalnega spaja in danes je v naši družbi skupaj z doktorico Rajkovič, ki je specialistka plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije. Lepo pozdravljena, dobrodošla torej. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Vsekakor, kateri so tisti posegi, kjer dejansko ljudje potrebujejo infuzijo v osnovi? Pa dakle, u današnjoj modernoj medicini sve je poduprto infuzionim terapijama, kao što ste već rekli, znači sve počinje sa nekakvim laku noć. Dakle, pacijente stavljamo u današnje moderno doba u jedno stanje sna, induciranog sna, znači umjetnog sna, kako bi bez stresa i bez patnje u stvari proveli onaj dio terapije za njih najbitniji, a opet na pacijentu koji je apsolutno miran, na taj način i mi profesionalci dobimo apsolutno idealno radno polje. Torej, ne spi v popolnosti, ni pa tudi buden u temu smislu. Tako je. Znači, moderna današnja anesteziologija i moderna farmakoterapija pruža nam mogućnost da upotrebljavamo pametne lijekove utoliko da dozirano pacijenta stavljamo u stanje, neću reći besvjesnosti, nego u stanje sna. Dr. Trampuš, ves čas se povezujete tudi z različnimi specialisti, zdravniki, celo športnimi trenerji, pa nutricionisti, pa še z marsikom drugim. Zelo ste povezani tudi z dr. Rajkovič, ki jo imamo danes v naši družbi. Na kakšen način sodelujeta vidva v skrbi za pacijente? Pa doktorica Rajković je prije svega plastični kirurg po svojoj vokaciji, a onda je i jedan od najnaprednijih danas liječnika u Hrvatskoj koji prati moderne tendencije internacionalne infuzijske medicine. Pa evo da ju ne predstavim, može i sama reći ovoga. Imam veliku čast i jako sam ponosna što sam uspjela dobiti priliku i raditi sa doktorom Trampušom, koji je prepoznao biti koliko napredna medicina danas u svijetu je i koliko zapravo drago mi je koliko je zapravo potrebno da se uspostavi ta moderna tehnologija i moderne infuzione terapije o kojima danas pričamo. Dr. Trampuš je bio dovoljno hrabar, ću reći jako hrabar, što je napravio jedan moćan iskorak u toj dentalnoj priči, u tom dentalnom spavu i uvrstio ove infuzione terapije koje ne samo da pospješuju i ubrzavaju oporavak njegovih pacijenata, nego djeluju na njegov cijeli well-being pacijenta. Tako da dr. Trampuša pacijenti mogu reći slobodno imaju puno brži oporavak i nakon toga se puno bolje osjećaju, puno manje bolova imaju i naravno vraćaju se uvijek koliko sam imala prilike iskusiti. Sa osmijehom. Sa osmijehom, da. Povejte, po svetu, sama predvsej potujem in zmeraj gledam, kako na kakšen način deluje in anti-age medicina in vsi, ki se ukvarjajo dejansko z neko dolgoživostjo, vitalnostjo. In po svetu obstajajo mnoge privatne klinike, ker dejansko nudijo storitve infuzije, kjer nimaš nobenega posega, pa ti vendarle dajo notri nek miks vitaminov, mineralov, ne samo tistih osnovnih, tudi v sledeh, pa aminokisline, pa vse take zadeve. Se pravi, tukaj govorimo o tašni podpori. Tako je. Znači,
to je jedna vrlo široka priča. Vi, kao što ste spomenuli, u toj infuziji dobivate i vitamine, i minerale, i aminokiseline koje pospješuju vaš cijeli, uspostavljaju vašu unutarnju ravnotežu, povećavaju vam imunitet, povećavaju vam snagu, povećavaju vam fokus i koncentraciju, daju se u stanjima kroničnog umora i iscrpljenosti, kada trebate ići na nekakav veliki put, u stanjima jake dehidracije. Znači, nije samo priča za jedan zahvat, nego je priča ipak malo dublja gdje obuhvaća cijelu osobu. Da, idemo tako duboko čak da se takve vrste terapija upotrebljavaju i kao popratna terapija nakon kemoterapije, znači kao potpora, imunološka potpora organizmu. Znači to nije dakako nije liječenje, da ne bi krivo shvatili i krivo preveli, nego da kažemo da je to u stvari potpora organizmu. Nutritivna potpora organizmu, jel? Torej, različni so vsi ti posegi, ki jih moramo včasih narediti, tudi tisti najbolj ekstremni, verjetno to v zigomatično kost velja kot najbolj ekstremen način. Pa možemo reći da je to ona zadnja šansa za naše bezube pacijente, kada čeljusna kost više apsolutno ne postoji, kad nje nema, znači nemamo potporu za same klasične implantate, onda je tu zigomatični implantat dakako ona zadnja stepenica koju pacijentu pružamo kako bi on mogao imati ponovo svoje fiksne zube. Jer u takvom, naravno, opsežnom zahvatu, znači to je ipak kirurški zahvat koji zahtijeva veliko operaciono polje, moramo imati svakako i jednu dobru potporu i prihranu organizma da kako bi on bolje i uspješnije cijelio. Jel? Mi tu naravno smo vrlo blizu osjetljivih struktura kao što su infraorbitalni živac, oko, maksilarni sinus i naravno moramo se voditi određenim biomedicinskim postulatima i poštivati sve zakonitosti organizma, a isto tako i njegove procese cijeljenja. To je že skoraj rekonstrukcija obraza, ne? Je. Tak poseg. Tako je. Znači, vrlo opsežan zahvat koji je ozbiljan, nije nimalo lak za shvatiti, koji zahtijeva ozbiljan oporavak, ali naravno ako imate doktora Trampuša uza sebe i njegove metode po kojima je poznat, to ima puno lakšu priču. Ravno zaradi teh vseh podpornih zadev, ne? Ono što je jedinstveno, ako smijem, ja se moram vas hvaliti, ono što je jedinstveno je da dr. Trampuš ima jedan jedinstveni pristup. On ne gleda samo jedan dio koji se trenutačno radi, koji trenutačno liječi, koji trenutačno kirurški obrađuje. On gleda cjelokupnog čovjeka i gleda njega, svakog čovjeka zasebno, gleda ga što mu fali i što njegovom tijelu treba da bi čim prije se oporavio, čim prije zacijelio i kako bi ono što radi imalo itekako smisla. Kažem još jedanput, vrlo moćan iskorak u medicini što samo dokazuje koliko njegovu visoku kvalitetu pružanju njegovih usluga. Lahko bi rekli celostni pristop u zobozdravstvu. Pa da, gledam da pacijenta gledam u njegovoj cjelokupnosti od ulaska, kako se kaže, na vrata ordinacije pa do samog izlaska natrag. Znači da ga popratimo u njegovom apsolutno fiziološkom biću kompletno. Znači sve ono što možemo poduprt, da mu damo onaj vjetar u leđa, da ljepše i sretnije dalje u životu iz našeg stomatološkog aspekta mogli bi reći grize. Tukaj imamo tudi en model spodnje čeljusti. Maxile manibula. Manibula, ok. Malo sem že tudi jaz pozabila. Skratka, vidimo, da se vsi ti zobje nahajajo in bazirajo na 4 implantantih. Tako, na 4 implantata koji su apsolutno postavljeni u cijeloj svojoj dužini i širini unutar kosti. Oni čine jednu čvrstu osnovu koja kad se poveže protetskim radom, odnosno zubima, oni čine jednu jedinstvenu cjelinu, funkcionalnu cjelinu koja je, ako je kvalitetno i dobro opterećena međučeljusno, dugo i dobro funkcionira. Iz tog razloga ja svojim pacijentima kažem obično da imaju od mene
takozvani pod navodnike, kažemo, cjeloživotnu garanciju. Da malo bolje to i objasnimo što to znači. Naravno, to nije da sam ja sad vama napravio zube i da se mi više nikada ne vidimo. To ne postoji. To nije postojalo ni u vašim prirodnim zubima, nemojte to očekivati ni od doktora Trampuša, jer ne mogu se igrati dragog Boga. Jel? Znači, hoćemo reći da je to u stvari jedan moj follow-up, znači praćenje pacijenta na koje se ja pacijentima svojima koji su u sistemu All on 4 odrađeni na neki način obavezujem besplatno ih pratiti, njihove kontrole, činiti sve potrebno za njihovo zubno zdravlje u budućnosti, znači bez da oni ikakvi imaju kasnije još dodatnih financijskih obaveza. Znači sve što je potrebno obavljaju te stvari u samom početnom radu, plaćaju taj dio, poslije follow-up je u stvari pro bono. Wow. Sam začetni prvi obisk je tudi brezplačen pri vas? Apsolutno, tako je. Da bi se uopće čovjek mogao upoznati sa svojim stanjem, mislim da je potrebno da dobi pravu informaciju. A pravu informaciju ja ne mogu dati pacijentu bez dobrog uvida u njegovo zdravlje, a dobar uvid u njegovo zdravlje pruža mi dobra dijagnostika. Dijagnostika koju je potrebno da se obavi na pacijentu je svakako rentgenska dijagnostika koja sastoji se od dvije vrste, dakle jedna je ona površna ili rekli bi ortopantomogram, a druga je CT, odnosno trodimenzionalna snimka kako bi ustanovili kakva je kakvoća kosti, dakle struktura, količina kosti, veličina, visina, širina i kakve implantate uopće čovjek može dobiti. In to ni treba nikamor drugam, imate pod vašo streho? Sve smo pod istim krovom, dakle ne moramo nikud slati pacijente, dijagnostika se obavlja na licu mjesta, isto tako postoperativni tretmani rade se na licu mjesta, tehnika se radi u istim prostorima, znači sve u našoj klinici objedinjeno. Tako isto je i boravak, onaj prvi inicijalni boravak, jer pacijenti po operaciji borave kod nas taj jednu noć. Znači, ostaju odmah iznad operacione sale, imamo apartman u koje smještamo pacijente. Jel? Kako bi rekao, ima još jedan benefit u svemu tome, dakle da bi pacijenti koji dolaze na sam zahvat bili što opušteniji, ulaze u tretman jedne takozvane limfne drenaže. Dakle, to je majka svih, ajmo reći, masaža, koja nam omogućuje da pacijenta ne samo psihički opustimo, već da mu i otvorimo limfne puteve kako bi onda svi oni metaboliti i toksične tvari pri operaciji otplavili što prije iz tijela. I da se mogu, naravno, pacijenti vratiti svojim svakodnevnim zadaćama što prije. Zakaj ste v Zagrebu? Zakaj niste v vsakem mestu v Sloveniji? Ali imate kakšne prevoze? Pa slušajte, mislim, ja jesam iz Slovenije porijeklom jednim dijelom. Mislim, moja mama je Prešern rođena ovoga, tako da jednim dijelom moj dida iz Kamnika, tako da jednim dijelom jesmo u Sloveniji, ali prevoz naših pacijenata imamo na prve preglede besplatan iz Ljubljane, Maribora i Celja. I evo, ovom prilikom zovem sve naše buduće i pacijente koji bi željeli provjeriti svoje stanje ili dobiti dobru informaciju ili imaju potrebu da naprave takav zahvat, mogu se javiti na naš broj telefona u kliniku i organizirat ćemo prijevoz do klinike bez problema i naravno taj prijevoz isto tako na prvi pregled besplatan. Hvala v imenu vseh, ki bodo to koristili. Doktorica, mogoče še vprašanje glede tega. Velikokrat se pojavi vprašanje, da vsaka tista klasična anestezija kot tašna pusti posledice v telesu in ni ravno za zdravje. Znači, svaki pacijent je zaseban za sebe. Zato je potrebno, ono što je doktor Trampuš rekao, dijagnostika prije svakog zahvata. Anestezija je klasična, znači opća, kratkotrajna, dugotrajna, lokalna, bilo kakav oblik anestezije nosi sa sobom komplikacije. Ali upravo zato je potreban vrhunski tim stručnjaka koji će znati pravilno dijagnosticirati pacijenta, pravilno ga obraditi, pravilno ga tretirati, pravilno ga uvesti u anesteziju i pravilno ga probuditi iz te anestezije. Vrlo je bitno da pacijent pri tome bude stabilan, da bude u balansu, u ravnoteži, u metaboličkoj ravnoteži, zbog čega su upravo ove infuzionske terapije da ga stabiliziraju. I vrlo je važno da iza toga kada izađe, da izađe stabilan i da se oporavi čim prije.
opet infuzijne terapije koje omogućuju. Znači vi imate jedan dugotrajan, znači kroz cijeli postupak imate kontinuiranu infuzijnu terapiju koja priprema, djeluje kroz zahvat i djeluje nakon zahvata i na taj način omogućava pacijentu da se te komplikacije svedu na minimum minimuma. Rekli ste, da je dejansko tukaj celoten proces vseh tistih majhnih, pomembnih, bolj ali manj prijetnih delov, ki naredijo izkušnjo veliko bolj prijetno. Imate torej možnost, da dejansko ljudje tam prespijo, ali kako? Tako je, dakle, po operativnom samom zahvatu naši pacijenti svakako nakon kontroliranih uvjeta hlađenja i svih onih postoperativnih popratnih sitnih stvari koje mi pacijentu činimo da mu boravak i postoperativni tok učinimo što lakšim, imaju na raspolaganju apartman u kojem onda mogu provesti svoje vrijeme da se odmore, da se rekupiraju, recimo to tako, nakon operacije. Evo, to bi nam bilo nešto što bi mi mogli pružati našim pacijentima. Isto tako im je na raspolaganju i kompletan naš spa pratnji koja dolazi uz pacijenta, dakle mogu upotrijebiti saune i infrared saune i sve one ostale devajse koje imamo, a da pacijentu učinimo boravak što ugodnijim i da mu vrijeme što brže prođe. A lahko jaz pridem sam tak, brez posegov? Može, dopeljajte pacijenta, on bo bil na operaciji, vi boste uživala, tako da ni problem. Vendarle, to so vse te stvari za zdrav življenjski slog kot takšen v svoji osnovi. Torej danes z vsemi temi metodami ni več pacijenta, ki bi ga dejansko zavrnili v tem smislu, da bi mu rekli, prepozni ste, pač boste življenju... Ne, možemo reći da ne postoji dobna granica, ne postoji starostna granica koja bi rekla vi ste prestari za to. Ne, pa ja mislim da svaki pacijent, barem prema našem etičkom liječničkom stavu, ima pravo na kvalitetan život, na kvalitetan ugriz i na lijep osmijeh prije svega, znači da može i socijalno i funkcionalno živjeti najnormalnije do kraja svog života. Dakle, ne postoji dobna granica, to je prva stvar, postoji neka druga zdravstvena ograničenja koja nas priječe da radimo implantološke zahvate. To su naravno nekakva stanja akutnih karcinoma, prije svega i akutnih terapija, kemoterapija, radioloških terapija, terapije bisfosfonatima. Ampak takrat načeloma ljudje ne razmišljaju o zobeh. Malo da, u takvim situacijama ljudi sigurno ne razmišljaju o tako velikim kompleksnim zahvatima i rekuperaciji zuba, dakle oni se bore za život. A kad se izbore za život, mi smo im tu da im se izborimo za zubno zdravlje. Odlično, ja, tukaj se pa zdravje začne, pravzaprav je to prvi, tisti vstopni del našega prebavnega procesa. Pa ne samo probavnog procesa, to vam je onaj prvi komunikacijski kod prema ljudima oko vas. Ravno zadnjič sem poslušala, mislim, da je bil dr. Furman in njegov podcast, ki je govoril o tem, kako pomembne so pravzaprav bakterije, ki jih imamo v ustih, kako vplivajo na mikrobioto in kako je pravzaprav mikrobiota tista, ki govori o dolgoživosti ali pa o vseh ostalih zadevah. Apsolutno, imamo cijeli niz saprofitnih bakterija koje u simbiozi s nama žive i djeluju u procesu, u samim počecima probave naše hrane. Pa dobro je znano da probava šećera počinje u ustima jednostavnih šećera. Tako da, apsolutno postoji cijeli spektar dobrih bakterija, takozvanih, koji s nama žive. Odlično. Najlepša hvala obema za tale pogovor, ki je zagotovo vlil marsikomu pogum in motivacijo, da se bo lahko takole lepo smejal, kot se vidva. Hvala lepa za vse informacije. In ja, obstaja veliko takih in drugačnih možnosti, vse pa se začnejo z enim samim dejanjem, ki se imenuje odločitev. In tako je fino, da ob vsaki prelomnici zamenjamo garderobe, zamenjamo posteljnino, pač sledimo tem naravnim ciklom, recimo, kakor čutiš, se to narava sama pove.